COVID is the only instance where oxygen is required. Oxygen could be required in mostly all serious medical conditions and emergencies where there is breathlessness and respiratory problem. We even learned that a few puffs of pure oxygen could keep us younger and the skin glow. Pure oxygen keep the children more active and brighter. Dr. Oxygen generator does not need battery or electricity and has a long shelf life. Dr. Oxygen, a small and a light gadget, is not only for the hospitals but for every other public places and health centers, school, gym, clubs, and I would say every home. It is very affordable and a must-have. Ka kunhun ki nong ak film ki nong ruai bat ki nong shina film na Ribhoi district kabala tip kum ka Ribhoi artists and producers henin kasngi kila penlong da ka jing ai jing hikai lane ka awareness program hasor Nongpoh halor ka jingdon kam ban ai ya ketika COVID-19 ban yada yilade ban yada ye kiwei bat ban yada yala ki bait ki bathon kham tam ye ki khlung khna ki start sumar breu hadin bakila lap ya ka ne ka dawai tika kila penlong ya ka jing ai tika ha keleng kiri jong ka perthei uba lansius imli ubde uwei na ki teng shop na Ribhoi district ulong bana kapor syakapor bat haman ba pala jingruai lane ki film ki jupan ye ki jing krisyan na ki pajba henry haba ki pajba ki don kampat 4 Jula ban le AA Henry habakren halor kane ke Bynta ulong baka kenhun kala shim ya kane ke sinjam ban pensyai syaki pajba ba ke jing priang ya kane ke injektika COVID-19 kalong ke bedon kam hadu kata-kata ban long ke jing sngan ban imlang bat ban saalang bat baki weipat ki para briu ha kane ke perthai ke badap da ki ja jingpang ki bahar rukom kane ka kenhun da ka jingi sim Bynta lang jong ki artis baper ki ba kentup ya ka kenhun jong ki Jlawdohtir bat ka kenhun jong Madiang Marangbah ka bala tip kum ka lam jing shai channel kila pelai pai ba ru ya ka wei ka film lengkon ka bala ai kerteng set slung ha ka YouTube channel ka bala ai kerteng LS Imli Production lengba jong ikong Magdalene S Maulong ibade EMDC jong ka Umsning constituency ha ka jing ya don lang ru jong ikong RM Kurba ibade Deputy Commissioner jong ka Ribhoi district Dur Fabriu. Ya kayu sa. Siano kan? Po ngasu. Wei kai wei melian ia meroi menu ta. Ani kan mau ke mai rim sai man. Oke, so kam sigai bu. Melora. Mo. Kabit keng ko bu mata ta. Habia sim ya ka ong ko jong khia putai sarkar. Tip su ong sim te sim ya ka ko jong khia tang ITK pat tre. Te ngasu sim ITK tang tre ra. Ta temen toi bu bersim ya ta da. Rur ka ITK sarkar. Abu tak ai tikam trek. Dah setum dah nak kiai bu. Ngong ni lam senong lawan naman percay. Ha, yung pu. Percaya, cuma nulu arab benai tu bukalit beren mon sena kedot. Tengah sarak betang tentia ulut so sarak ro mon lait kedot. Kapi ketu. Ngamong rebu wan percaya kalaj ka sarak kaya ka bumpati. Ngong wan percaya ka nuka. Tika vaksin teh. Miam re. Long miam re. Rayu sawan re. Nga Marangbah wan pensai menin. Ani Marangbah la cencau mat teh. Boleh. Buka, bukrian utu nong pensai ke budai sudah ke. Long uang kumno ke. Ani Marangbah. Lalu kem ai tika vaksin au. Kau rison ro pindu. Ka cara rison ro pindu. Dah song kale ro yo su. Cả ra lịch thiết ông thiết là dukan rồi hiệp là tamian li là ya duit tu masuk ke thiết pe te dukan uri nga senong bu sesiong be tu ke persana kamut miot play show miot show la dam ai tika vaksin kita sepe ke khang kadang ani tembu ngai chu kalong tumka program menukut kerian menu suro kal tu sekenta tebu mai long mai re ke ai thu ke Marangbah Pisnu dengan patai pu ta pilong breu merwei kalok romiam kon kuturum iam kertemian radu long kertemian radu tate kau kamerat ngadang sani ka kertemian pliang mo tu keng che madu kata ramliara biang baik biang baik ngan im temian ngan yak meroi ngan sema meroi hiu ro yak meroi terakhir tiap mo
Oh, tiap seno klaim tika vaksin. Tiap perlu dengan perlu kerok wah itu. Ini ketu teh. Kau peniak semua. Kau penbor tik lah, penbor etika tik lah lo kumpu. Penbor bukan muan ngai ka, kemegikon ngaman sua. Hilai kumurui kai. Terakhir ya kata ni penbor reng super beji, bro bet butiam. Bubet butiam subuh menta. Lada thu phim ai nu tika vaksin. Lada thu phim pang iya lo setiap. Lada ka hospital kam trek syuk pun sumari thu phim diam no. Pak Bet, Pak Kenya. Lalu nong Kenya trek re yo breu bum pan ai tika vaksin pat. Ani kan toy sa kapor vlog ro tatim. Kan toy tim kan toy bi shadow put ubu. Seduk seberdar be, tip seberdar be. Ani kata laya. Laya belah. Woi selu mo. Laya berat sya kan. Tapi liam no. Liam no tem akhir ya. Mai he. Ipen bag, ipen show enggak tek tembuknya. Sembunyian masih pidon pisah apa? Sepulak. Kata orang pila tu. Kata orang tu. Dah deh. Kata ada nabut kan mau mentah-mentah tentu orang. Lada subuh hadin setengah senyum. Teh. Long hadin dalam tep ai lut kini gibreu ya unu tika vaksin kan dalam pun merway kan ai tep pila tu. Ngan so perkat so aku bu lai sekon dia mah toh perkat toh maire belum mar penbor sa ni kapan iya pun ketpu teh pechnu bikin mau mensua kenal wir ya diam kok so buat pu krup apa dua yang mana buya kerpan you play bu barang ka pertai hakapor mensua bu nu penyang upang corona wan sekono ko pertai ya duai ya kerpan do play ya pan ya kata kabor bu play un ai ya kenuka dawai pun yo ya kata ong penkoj tangbu mentau play ula ai ya kenuka dawai long pi kentan kan mentoy ai Marangbah pinpan habu pim trek pat ya ke bu play ula ai pijuk berkat ya ta hah tujuh pap saya kedai media kata kalau beropor masih tuai kata bu peleun ai no ya kok ya kata wai pun berlak pun penjam ya kok bang pun laj no pertai belum mensua bermentang astu ba ngaro abi ai lam tutika di kendian nak kalian mencongi kali boy artist and producer apa kali boy ikut niwer ya pi ki pai ba nong song snong jong ka dong ka than ri boy ba pa wei ke bayo sko wi ka ni ke jing sawa bat ling ba ki news ki basami apa YouTube ba ngi kerpa dia pi kumba pi ju ai ke jing kasan yangi hakipor bangi penmi ikinu binu ki video apa YouTube ikerpa lu pi smo ba hakani ke kenti ke pamenta island ke jing kasan ke jong pi yangi da ka ba ini trelang ini snok tilang bat haringkat bat kabor jong kakoi kokia bat nakaliang di bapai napo kamtam bat di madam DC man kapor di penjai bagi ju besuto lemba ki YouTube lemba ki news bang kerpa de pi soba island ka jingkasan hakane kenti bat ngi da ka ba pin yemi na yeng manilai Shaki Health Center da ka ba pin island ya vaksin yau tahu injection kebaki ang injection COVID. Kawai nak kalian jungi, ikwa berpas semua sepi. Ni hibuan hang ni ladap ban ailut yau injection COVID-19. Henry ni ngimdon kanu kajing sitom lani ka ke papelong ingi hapo kamat kapat ke jungi. Kumbangi yo semua halenti singkir. Habangi yak yang kiong. Tada pingi ayo ni inject. Yang saya kejingpang yang saya sitom dan kibaong ba dan lagi ong ba yang ceria banai ai sama ping pe long kumno hadian bagi la ai bagi dan sepat kibaong em ngina hadian aslem long kumno ini kan ong ipi
Kitu kiba pensno tu baklai pi kiba ong hadin asnem in sayap lani mem tai hatu ngila kitu kiba ong ipi kila ban ai garanti pi bangin long kumta umdan balang sensisha bangin iniap lani ngin long kumdu ha bangi enjek nga ong ipi kumban la de bai menta ngim le ikhlan nishan ngimdan kanu nu jingpang hadin bangi lain enjek Negaseng jengki artis yang ribuan mah bagi la dan penmi benkin island nakaliang jengki ya jing syai sikipat ba kumno ba ngidan kam ha kan ni por ban muat igala jingeda ngidan ha pedengga klam kadega klam ka kalarong nakapor sa kapor mencem senam ngiyo da kawai karong ka ba shim ya jing em jengki nong song snong jungi hari boy hapo suppose nam suppose Andai mentau senam ngiyo iya ka jing klain jangan ni ka virus but hadu mentau sengi la dan kumandre pukrang at kibla klat no but babun lagi re pulai ngot naki kidai baik kiba sempat yo ka vaksin tinggi dan hang ni bangin release ya ni ka short film jang ibat lansis iba lasna ban ai ka jing hikai kipai ba halor ka jing dan kam ban ai ka ni ka vaksin kuma pi tip hi Kanika klam kanumpat kut mentau snem ru ban ngimtip hadu lanu kan kut handai ka jingkut jong klam ka syong hangi lada mangi ngishim ya kalat jingada ngila ban pendekut ya kan ne ka klam bakan por bakan pois kita ki third phase fourth phase yang jingpang ba unrung nang kawai ka met unang yo bon te lada ka long kumta kan dapat kita third phase ke jinglong uni variant bagi orang ke jingklan jong ke viral load jong uni virus kalau so strong ngam tip kat nongat na pedeng jong ngila ban survive tinah ta kadau ngi haban sim ya kan ni namar ke ba ngi sosi pada ban ong kolong ba kan ni ke phase 3 tak ta hai ki klong kena balai pinkeli ya kata kumnong intip pinkeli ya kata kalong nomor ba hakan ni ka phase 3 ki barang ba khakras nem seneng kiladai banyo ya kan ni ka vaksin bat kila long ki bre bayada handai lada poi ka phase 3 lada kirang ba kimlong ki bayada nomor ba kila yo ya kalat banyada lada kimle kumta dan sa maki kendra yu kenyang jingpang syayeng segi kon kti namar kumno ki kon kti menda kimle segi skul kimle jingle shino ditang mangi kirang ba balik celum cawa balik keleng di habang ile khai syayeng ngila ban ra e kenyang jingpang segi be ba sonjongi te kene kalong ka message jonga tikwa ban yen nem gi kon we have to save our children kata di campaign jongi mata save your child Nada PA gi kon, nada PA gi para, jong pi ngobha banyada. Yada na kani klam namar ka phase 3. Kumangalaong ngimtip kanlong kadur ka bakumno. Nrengi tip ban ngiti kena bakat kham klan banya ka phase 2. Ti kani kadai ka message sing ko janga, we have to save our children. Kata di campaign thamai jungi namar bangim dan vaksin nam taki khulung jungi. Bangi kwaru ba don na pedeng jongki ba ngotu bakla ki amba ya kitu ki ba armet ya kitu bedang aidut kulung mlong ban ai vaksin ndre mental la lak pada ne research ba ya kitu la ban ai ka vaksin ba ka namar bakini ki kulung ki bedang di don naga keme ki bedang don hakpo keme kini yo i ka jing ni ada nama la da ka keme kala she me ka vaksin ka dawai ka kaya da ru i kitu ki kulung Tisno bah ban WhatsApp kana ham saya WhatsApp kana ki bamdei na kinu kila like na ka WHO World Health Organization bat ka NHM jangi ka badei na po Meghalaya rekini kana ham saya lengba ki WhatsApp lengba ki YouTube ki ba ki kren ki brio klem nong rim yakini ngi ong ngob ha WhatsApp yaki namar kan ni kala ban wanra e jing klat de ki be bathon jangi kala ban penlong iki bre balingkot jing mot penum sim ya kan ne kala jing ada midang sudah release ngimla klam da aigo you play nongbo nong thau lapli hangi ya kan ne kala benginyo benyadon ringkat lang ha kan ne kapor hooi
ngiem haga por kapa kapa baro ane ngi mat ita klam jingpang balasar na phang ye ka jela ba ye ka perthai hi baro ko we tingi tep shai ni rukum kinong mi khmat ni don ka jingba khli nam ta kinong shong shnong bat ngi ji na ka por ha ki social media adu ki district head ki DC ki doctor nang ta na ka health group ki bajulet na ka por na ki shnong bat ki dong ban pen smung thu ya kata ka jing ai tika ka balong ka badon kam ha ke ni ki por kum ki briu ngim dei ban sngap ki khubor ham saya ki khubor balam ler ngin sha ya lam bakla ndega kentu je phi ki briu iwe ki nong shong shrong badi phi ki pai ba badan na kan ka por ya thu lem ni ki we kada ka jing ai tika ka jong phi kam dei ba ya da tang yela die Tiada ru iki be ki bathon ki bahayeng ki basem bar kum joru haba philet phiwan shani shatai phirum phimi ha kanu no ka chaka kalong shisha kata ka jing shngai ya baro larangi ai men sim yes nok tilang da ka ba ye kentu i wei pi wei ban ai kani ketika in rat ding khong shisha ye kani kanyang jingpang ka jing yes nok tilang kalong ka bor bangila ban yira ding khong ko bong mene ye kan ka khlam ngimde bingin shuang ba ngire chini shatai bin ta jing sir men sim ke jing sha alam bakla ni ling ba social media ke la posted agi ki sngi ling ba ki WhatsApp ling ba ki Facebook bat kum ta tertel dai ngaso ban ong ye fi ngin bu kerpang ke jing duai ru bingin scam baro ka jing alam lenti ke jong blai kadang ya haglenti jong jing shisha uble rom ino engi terpat ye piwe wat num tieng wat num seir inja mi shapang mi shakmat bingin lej halman laki jaka bani ai tika da ka bang ya dai la di ya dalang ki ba ki ba thon ki ba hayeng ki ba sem ki parlok parajor tinga soban ai khuble kham tam ya kalan lansia CM production team kalau penmi kani ka short film ka balingkon kepala isyong kya shisha skit jingmut bakum joru ngai khuble mene ya katu ka skit kepada sultanat shisha bakum joru masuban ai khuble ki Jlawdohtir kepada ni kapor ble shibun ni kapor wa koridor ka jongpi nginget kem balingba ini program ibadat ibalingkon ble ke jingsuk undon ring kalang bani iwe ble shibun ble syajarmu